Daki pagadalan me. Ala, isunan anak ko. Huston wan. Di mulatan ikaskaso dagiti sutil akadalam wan. Diyak kaya ti agiskwela. Ay saan agiskwela ka Basta man jakon. Nag-uuyang matdagiti ka eskwelak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akaadalam wan. Nanang. Di mat imbagakin ka. Adak kayat nga agsangid ka, Hana. Nakasutsutil mat ngamin dagiti ka adalak. Tatang. Kahit agpabak ka. Ha? Agpatiw ka kadakwada. Lalaki damat ngamin, tatang. Uray pa. Ala, umay ka. Taad da isurukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, masunlakay. Anyaman daytan. Ingkagluton ba kay? Di na kamin pakibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya! Tuladan na kanak ko Wag? Hikes! Ya! Ay! Nya! Kasta! Oh, patangkenem to'y imam Kasto na Aday tatang? Kasta! Very good, anak ko. Sige, ingka payagin na nawag. Ta ituloy taman no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok amin kang kanga inadal ko, anak ko. Dahil di tandaan na makanayon na Hana, ha? No adda mangdangrangin ka. No ilaylaya na pa'y latiima na. Una madagusan. Wan tatang? Di balay, ta nalaing ka nga agjudaw kas kada agkarate, anak ko. Wan tatang? Imbag nga rod tayo surodak. Nalaing akon. Basta randaan na mamin nga ibagbaking gawag. Wan tatang? Very good. Mala, mapangkan niya pagadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti self-defense. Nang runa unay ta, may sa babae. Iso nga isursurok dagiti rumbang aramilin na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal baby ti anak ta. Iso anas ken, abay-abayin ta bakit? Abay, kaya't mo aya ang may sagmak ti anak ta. Ay sana, ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayatan ti agbalin atuso. Ngam tay kasla pimpiman di ta. Ay, sumabsabali nga rudon ti ugali ti anak ta. Manipod kas ta tinsursurum kenkwana. Kasla ti muso meteng. Mayat kit di bakit tapno kabutang da. Anya? Hello, madam. Nakaawag kayo, maut. Wan, misis, tanihan na nga anak yo. At damadi nga inaramid na dito'y pagadalan. Umay kayo kuma dito'y pagadalan ita. No addawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka. Kinabil na ngamin ti kaadalan na. Anya? Ay, sige, ma'am. Umay kami, itamot laang. Bye! Ay, unay mo't day dyan nga ubingan. Bimababaihan ngam kas jay ti aramid na. Di ka sumanao iti kasta bakit? Ta di mo amaw ti sibubukal ang napasamak. Ay amaw. Ang mga mat no basol di kinabil na. Ay, pagsardengaksan nga agadal ti anak ta. Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno ang napasamak bakit? Di ka sumanao ka di. Rumbang la aja anak tati isakit mo. Di mong ungtan di anak talita, tadakis ka kanyak. Unay matikas ta nga aramid mo na nakakaw.
Namin anaw a binagbagaan ka. Adi mo ulitan ti mangkabil iti kaadalam. Di mo ung tantanak ta. Isu lang arudon ti pinabasol da ung tampay lang. Pinabasol da tapod numet abasol na. Ibagbagadamat ngamin alakay kan bakit kano dagiti dadakkel ko. Baybay amlaang ti bagbagada. Palabsamlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Tagpay sumot alakay kan bakit kami adadakkel mo anak ko. Ala na. Mapankan iti silid mo. Tapno di nakaungtan ti inam. Wen tatang! Mason, agbalbalinen atuso ti anak ta, gapuken ka. Ay na bakit? Self-defense tar aramiden ti anak ta. Unay kan aya. May mga oras yun na. Adda ka din ni Hana. Pasyanak ko man. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yamanak na na. Ala, agtugaw ka, taayabak ti anak ko iti silid na. Mason, masansan mo ti panagkuyog dahana ken ni Mario. Kit, adda siguro nagkinawatan dan Sa bagay, nasinput ni Mario. Kag nagagag, kayat kaw para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Isok ti masuraw. Nahustuan mo tan iti tawin. No kayat nan ti makiasawa. Mabalin lata. Mario, umay ka man no inton bigat iti balay mi. Ha? Apay Hana? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, dalay paramid ko. Anya deta Hana? Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas sa dagos ti trabahom. Wen Hana, honey. Nay, papa na Mario. Mapanak man iti balay dahaan na. Anya taramidem mi jay. Kan nanya dagita inbag mo ngay. Ramyentan sama dagita. Wen Hana, ada martilyo, ragadi kanda dumapay. Ada ka nung amin ipaarami jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan nung ka sa pulak. Ay, kastaya. Tanyat plano yu kan ni Hana. Agkasar kayon. Agor nung akpa iti paggatang ko iti baboy anana. Takurang di tarakin ko pagkasarme. Anya. Apay, saan nga umdas jayin na mababoy ang pagkasaran niyo? Kurang mo't ka no, kuna ni Hana nana. Anya. Masapul ka no asa nga pulo ababoy ti pagkasaran me. Adita, inruar kong dagiti labaan Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan, apa hindi mo kayat? Kwa, kaya't kwa. Kunak ngamin no, agkarpintero aglaba ngot gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't laalabnak, Mario. Sige, day talaga yan. Awan problema, Hana. Di ka lamabain iti kastang aramidom Hana. Paglabam din ubyaw. Awan mo't dakos na. Kaya't nak mo tatulungan. Labnak ka nung amin, nanang. Pagawidom mo, tasika ti aglaba. Saan anasaya at ti kastang aramidom? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok. Basta pagawidom mo, kababaeng. Apay aya pakibyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan mo tada kayo ti paglaba ka? Ha? Man nakibiyang kayo launay. Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar Didak namin pakibibyangan iti kayat kong aramidan Man nakibiyang kayo una yan, nanang. Hana. Naimbag nga oras yun, nana. Adda ni Mario? Ay, awampay mo't balasang ko. Napan nakikonstruction ngam saan pa yasimbang part. Ha? Maluman ngam awampay lang, nana? Ay na.
Naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang kaw. Agiinom daman siguro. Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak, nana? No, daduma. Iji balay da bispren na rin. No, daduma mat. Ijayan ti kasinsin na anilinaw. Ay, sige nga ron, nana. Mapanakon. Pasensya kan, my love. Nabarte kak mata. Agawitan, Mario. Madamdama pa ana. Busin mi lang Umaykan tinabati. ko na! Di na guyo na hana. Agawitan, wano saan? Ano ko, di mo di ma. Wala. Gawin ta. Inton maminsan, di ka naginom iti arak, ha? Sanay, nana. Sanay. Ay una yan ti kastala nga manakaw. Namwak ti naramid ni Hanay je balay da insan mo. Gagangay na nana. Talabnak ngamin. Di na kaya't ngagbarte ka. Wanangam kinabil-kabil na kamutan. Nanang. Ay di mo itulok ti kas je nga raramidan na kan ka. Awan na, ibagadang under disaya ka no itultulok mo. Saan nanang? Tapasit lang ti panagayat ni Ana kanyak. Tigas siya nga aramidan na. Ay, jackpot yan day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kabus na. Di kay paila nagkaskasar, ngambaon-baonan na kan. Kasanulangan, into nagasawa kayon, Mariaw! Nana, ikasar ko ni Ana. Sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ka. Nang runa no adda di na magustuhan, talagang agkabail. Ay ayatek ni Ana, nana. Ay, no apay mat nga may nakasyay ti anak ngay. Mawatak ni Ana, nana. Awan to nga ti pagbabawyam, inton agasawa kayaon. Payaya nga upayam ni Mariaw. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may, no apay nagbalin na kasyay ti anak ta. Insurom nga agbalin at husaw. Di ka man nagpabasolita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na ah. Kita man ti pampamayan na kin ni Mariaw. Saan da pa'y lang agasawa? Ngam anderin na launay. Ala, saan kayo nga agapa, nana, tata? Basta siya, ay ayatek ni Ana. Kat maawat ko tikas jay nga ugali na. Nabartak ka man na nasimangpat? Pangliwliwalang man, bakit si kaman niya? Aray ko, abay nga, danog ka nga. Anya basol ka. Danog ka lang, danog mo. Tunggal mabarte ka, danog ka na. Mali nga ramitak no mabarte ka. Wana ta natangkan ti ulom. Aray ko. Kung na masarda nga mon ti arak, nga magbartag ka matlata. Saan may nga rin, maliklikan na kiti barkada ba kahit. Maturog kay ti salas. Padasam ti umay iti sila tabugbogan ka, Mario! Saan anasaya at ter aramitang manakaw? Saan nagaputan na singput ni Mario kat abusumutang? Saan anasaya ati kanayon apa ng kabkabil mo kankwana? Pangaasim, tanuan niya man tinsursuro ni tatang mukan ka, manipod basit ka. Di mo ipakat iti asawam anak ko. Saan anasaya ati kasta? Kas jay ti rumbang kankwana. Tawan mataktak diran na karina, nana. Masurunak. Anak ko, sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Maminsan sa laeng mat iti makabulan. Uray pay. Ti kayat ko, isardeng nanti uminom iti arak. Diyak kayat tagat arak nga asawa. Tata, tulungan ako kamatanak ni Hana. Apay, net basol mo iti anak ko.
Ambangan man no at basol mo. Iso nakapungtukin ka. Tatang, awanan mo kabasol ko. Diyak lang natungpal timbilin na kanyak. Nakaungot at dagusan. Makitam. Di at basol mo. Tulungan ta ko matatang. Anawaan niyo tanak niyo. Mario! Aday itong tatang. Sangwam tiyanak ko. Kinuan niya ti aramidin na king ka. Awati ba? Sa dawagayang basol mo. Iso ala dingiti ka. Di ka mabalay nga ilumang. Tanakita na kan ti anak ko, Mario. Masikog kan, Hana. Ngam tumanaray ka pa'y lamang kamkamat iti asawam. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Basol na matlaang Basit la kam mali ti asawam, kabila maun. Kasanon nubalsan na ka. Ay na, awan madlat kabalan na kanya. Padasan na kabalsan at ilak ko dagiti sa kakaniman Anya, ay unay kan ay anak ka. Diyak kaya tisul pang asawa nanang. Itatan nakapasngay ka na, Hana. Agaplaya kon para abroad. Ha? Aga-broad ka? Wen, adan anak ta. Iso masapol ang makaurnong ta iti pagadal na. Panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno makaurnong ta daras, Hana. Gundawayak ti oportunidad. Tadainsan ko amang tulong kanyak nga abroad. Sige. Basta di mo liwayan tagpawit iti kwarta Wen, di ka madanagan, bakit? Tatang, saan matin nga umawawag ni Mario? Anya, si ka ati mangawag. Di na sungbatan. Timamnay pa'y kanya akong di asawak, tatang. Anya, kasano nga ro ti alawan siya nga agina, no di kay agsarita. Kanayon makiditi pa nagpawit na Ngam di nakmat kaya ta kasaritan iti cellphone. Ag-text lang nagpawit iti kwarta. Anya, ay, kasano nga ro tayo tangay. Awagan nyo man, barang makisarita kada kayo, tatang. Hello, Barok. Di ka magkano mawawagay ni Janakaw. Diyak kaya din anak niyo, tatang. Anya, apay nga eh. Kit adan anak yaw. Apay, adda babaem. Awan babae, tatang. Ngam kabutang kong tanak niyo. Ngam di ka madanagan. Tadak liwayan dagpaw iti kwarta para itanak ko. Ha? Mano atawan nga inisnab ni Mario dagiti text kan awag ko kan guana. Ngamjak na pukawan ni tinamnama. Inanusak nga inayayo ti asawak. Kat kaasina na ayok matlaang. Nagpakpakawanak kan guana kat ingkari kadjakon ulitan tinaramid ko. Katita, nagforgodan ta asawa kat adabas sita negosyo may kat agtintinulong kami ngagtrabaho para iti masakbayan ti pamilya may. Alakastan, ti pagayam mo, Hana. Panagkunak pagayam Hana na truma nila kay mo. Iso naglaylo iti mano atawan. Sininaan na kay ti sumagmamano atawan. Nalabos mo't nga minti naramid mo pagayam ko. Iso di mo mapabasol di asawam no apay at timamnay kan ka. Taga pumot lang itaramid mo na ita. Ngamno pa'y kasta kablawan kayo lata tanagbalin kayo na naragsak. Tanagbalbaliw kan ako nam. Bueno papagayam di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Hana. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! At ni tatang yu dito'y Rona. Ha? Ni, awan nanang. Nagkuyog da kan ni Karding Arimwar. Ay, sumra kayo Ay napanandag ay. Ada ka no darayan da aparte nanang. Ay, rabiin ngam awan da pa'y lang. Wan nga rod Inawagak ni Karding itay ngam di namat maibaga no anya nga oras ti awid da. Ururayan na kano ngamin ti desisyon ni tatang.
Anyan dagijay atat tao. Di dan samot pampanunutan dagiti kabalay dangagdanda nagkadakwada. Ala, umyan kayon dito'y balay, nanang. Noon, makaamumot jay amam no awanak asang putan na ijay balay. Masaduta kaun nga gaway. Beer house mo ti imayan tayo, tatang. Uwag, taagilibre ka no ti kumparek. Di unay, tamangan no di untun kabalan tagawin, tatang. Tama ilak, abay kumasaan. Dahito pa iti inuman nyo, mga pogi. Nek, agdapay lang ito'y inuman mo yan eh. Nangyag ka ba lang? Jay big time akong parem. Tinangibaon kanya, sir. Thank you nga raw, ading nilapsat. You're welcome. Anyat nagan mo? Gudo. Siyak ni Gudo. Saan asika? Dahito kadwam ti damdamagak no nyat nagan Sabag. na. Kwa, siyak ni Karding. Karding gayam tinagan mo. Ay na, papidil man nga rod. Alay ko, tiping-ping ko ating, di mo pisalay. Suplado. Ay, siyak lang iti, pislam tiping-ping na adang napsat, ta saan nakasuplado. Ha? O sige, Sakaw. pagbigyan ka. Ay na. Ay, kaya na. Nagwakay. Anyamot day tarong pamuntata. Very oily. Yeah. O sige, panawan kayo pay. Tasi kaswag dagiti daduma pay a customer. Nagdadakkelan na gito'y dua botelya nga arak ay nagdatata. Sagay sata ka geng. Anya? Ay, jak ka bagalan tatang. Kat no good fortune dahi tamay sabot eh. Basta, ibusin ta. Ala, taga ka geng. Ha? Ay, tatang. Aran maminsa mo ilakas taon. Sa mga karayaw. Hello! Ay, inang ko. Ay, may kanin ko daw. Di ka batay. Ay, at sino ka? Siyak ni Melissa. May sak nga unano. Uwan ba? Amo ka. Tabas ka kagaraw. Nakaturog matantapugi akadwam. Uwan ka raw. Nabartig nga minang. Siyak, takin ko ko iti da ito'y apag-inuman. Na. Naawis tirik nak, nga masidagkan ka. Ay. Gapo dita na silap at tok mo. Isa naging teresakan ka. Kaskan ka ngamin, dagiti weakness ko, iti may sa lalaki. Yay. Weakness ko, ti pultak. Ala! Balasang akpay ngamin, si Kangay. Kuka. Aguray ka man. Agpaiso ka dito magbagam. Kukwam na ito a beer house. Wan, ado ti negosyo. Ado ti kwarta. Mabit lang, tairuar ko ti wallet ko. Tada ipakitakan ka. Daytoy. Kitaam to'y passbook ko. Nagdakilan ti karagat yung pasbook mo, madam. Saan apa nagpalastog? Ngam ado ti urnong ko, pultak. Gudo tinagan ko. Saan apultak, madam? Ay, sorry Sorry, Gudo. Ada ka din asawam. Kwa. Adda. Ngamsan kami ngagkasilag. Agduma ti silid mi adwa. Anya, mabalintag pa siya rin balayo. Wala, madam. Mabalayin. Di kagpadlaw sa asawa ka. Di mo ipadlaw akras nak. Ibagam aninong nakwag. Wana, day talagayam.
Awan problema. Anya? Yawid yun ni Madam Melissa, tatang? Wen, kaipilit na si sumurog kanya. Na-inlove mo kanya akong karday. Anya? Kasano nga ro din ni Nana? Ha! Makamo di na. Pasurutak latan ni Madam Melissa. Taado ti kwarta na karday. Tatang, ay sus, kitaan nyo taamangan no delikado taramidan nyo. Ha? Saan? Pagbigyak latan na. Ikuyog tangagawid ka din. Ngam igay balayaw di pangidiritso ang tarengwa na. Kaamangan no makadlaw ni nanang mo. Anya? Ay sana? Diyak kaya tatang. Amangan no agatap ni Rona kanyak. Anya? Malaman lang. Igay balay nga rudan. Kipapalan ni Madam Melissa. Itala sumangpet ka ko daw. Duang nga aldaw, adi ka nagawaid. Sino day taubeng akaduam? Kwa, ay, anak ko iti bunyag ni Melissa. Anak ko iti bunyag. Isugay inanak ko iti bunyag, idi na iran lang awang ka iti. Hello, auntie. Kumusta? Nasaya at mat. Kahit natagpasyar. Iso nga, ingkuyog ko na. Kaya nakakanumag am-am-am mo. Anya? Oh, Melissa, agmano ka kanya antim Asofina? Waninong, agmano ak Auntie Sofina. Upanak man gudo. Ay sos, saan amabalin? Sa mga numakita na tati asawak, Melissa? Anda ni bakit mo ikilikod ti balay nyo? Agsibsibog kadag itimula na asab-sabong. Alan uban akon gudo. Kaya't ko ti agpaubakan ka. Libre ti inomam nga arak ijay beer house ko. Intay agsyat no malam. Kaya't mo. Ikaw na. Siguro. Ubanak man nga rod gudo. Nga ruday. Umay ka, Melissa. Nagmayat gayang ti mauba. Nang rona no pultak ti mangubakan ka. Gudaw, nakita mo jay walis nga. Nagpaubakin ni ninong ko, auntie. Agpampambarba to'y anak ko iti bunyag bakit? Kaya natagpauba. Apay, manot tawan ni Melissa, gudaw. Ubing pa'y dayjay bakit? Sa nga pulong sa laktawan na. Sa nga pulo nga, imposible Oray unano ni Melissa, nga madlaw nga addan edad na. Madlaw mo matiubing kan saan Ay na, ubing pa'y nga raw. Iso nga agpapauba pa'y lakanyak. Bakit day kayon? Agin uubing siguro Kat no natanganan tirupa na. Mature, tirupa na. Iso akas niya bakit? Nagalas ti itsurain nyo itay. Inubam day jay babae. Ay na, kasla anak ko ni Melissa. Ta anak ko nga rin iti bunyag. Di mo ko mapagimunan, di ubing. Agin uubing nga Ay na, unay ka na ya. Tila pag-imulang. Ninong, nasakit di sakak, Ninong. Asas, abay nga agpilay-pila ka. Ano ta sakam? Nasakit, Ninong. Anay ka, jak makapag na. Natudok ka dahil na. Apay, at darayo mamaw si Melissa. Awan, auntie. Ay, di nakawagan iti antay. Taoray basit ka. Madlaw nga dan edad mau. Adan kurat-rat tarupam. Sabi na, saan kumama ka sa ti panagsasaum Aba, anak, Ninong. Nasakit ti sakak. Ay, di kagpaubay ti asawak.
No nasakit ti sakam, agtugaw ka lang dita. Apay, ubing ka, akon di pa ubay ti asawak. Alala, umay ka Melissa, ta agtugaw ka dito yung sofa, ta ilutek ti sakam uan. Ninong. Hello, Tatang. Hello, Gardeng. Agrubat ka tayong tamarin agsat. Ha? Sapay akong kwartak, Tatang. Sat ti makamaw. Basta agrubat ka na. Sige nga rod, Tatang. Ni tatang Jackie nasaritam iti cellphone, Gardeng. Wan bakit? Nagawa awis. Makpan kami kano'y jaili. Anyad ko nyo, agbartag kayo manan. Saan? Income lamangan iti restaurant. Ilibre na kano. Apay ngay asikalatawan na. Da kami ngay mat kaninanang. Ah? Ay, kwa. Itik outan da kayo tulaan, Rona. Ibagak kini Tatang. No kasta, nagkuyog manan ti asawam kan ti ama, manakaw. Wala nang, inawis ni tatang ni Karding. Ilibre na kano matamangan ni Tiruar. Pat-pat, mapandaki di manan aginum Ha? Kasla di kapayla na iruam ka dagi jay adwa. Basta nagkuyog da, arak ti papananda, pat-pat ma restaurant. Wan nga rod Ni tatang mo ngamin, awisan na ni Karding. Jay kit di mat asawam di na pay amaw apagkadkadan mat di amam. Nanang, Inawis dalaang mapan matadagosan. aywan, nagawid ka din jay bisita ni tatang nga anak na itibunyag. Ay, jakam mo. Tadyak mo't idan asang putanan ijay balay itay. Napanakla ijay istor, ngam awan damot tan idinagawidak. Di da pa'y nagpakada. Ingkuyog da nga ta dya anak na itibunyag. Wan siguro, tawan mo't ijay balay. Ngam amangan no ag sublimanan day jay. Tadapay mo't ladagiti kawas na ijay balay. Ngam imbasura ko. Ha? Masurunak iti day jay Melissa. Agpapaw baki dyan kin ni tatang mau. Aniya? Naimbag no saan nga agipulong ni Karding iti asawam, gudo. Saan? Biniling ka Melissa? Nasaya at nga rod. Ay nainlabak at talaga kan gudo. Kano nga'y ngayatan na. Kaya't naklataya nga uray adan asawak Melissa. Sinaamon ni bakit mo tadatantiag din na. Anya? Ay, sana mabalinan Melissa. Diyak magkaya nga gladi ni bakit ko Kaasi ba? Sapay adda sakit na iti puso. Ay, kukwak nga rodlatan ati umapapal. Sana bali? Ta kanayon kami nga umay dito beer house mo. Ay, sabagay. Oray di kan sumuraw di jay balay, what? Dito'y latan ti pagkitaan ta. Siyak ti umay dito. Amangan ngamin no makadlaw ti asawak. Okay, sikat ti matungpal gudo. Basta ibingayan nakmat iti oras mo Well, kanayunan may ti umay iti manugang ko dito. Sige, sana bali. Talibre ti inuman kan pulutan nyo dito Agyaman Melissa. Awan ang yaman na. Basta parakin ka. Ngamin, love na love ka, gudo. Tatang, nainlove sa mo tunayan ni Melissa kada kayo. May bayam amain lab ka rin. Tapno libre ti siya ta iti beer house na. Nagmayat nga ro tatang. Unlimited ti shot ta ijay. Pati pulutan ko na maabaraw. Un nga ro tatang. Basta di ka ipulpulong kininanang mo Tano ipulong na. Ibaga mo la asikat yung mga sungsungsung kanyak. Anya? Runa, ikam ka din ni Kardeng iti kwarta pagin inom na iti arak. Saan mo't nanang? Iso nga rod adya kikikan, tamok ti kinaurur na. Nga milibre mo ilata ni tatang.
Awan mo't kwarta ni tatang mo, jak mo't ikikan. Anya, nikit pangalalaan da nga iti pagsasyat da. Day tangarod ti pakas daawak. Tauray awan kwarta ti amam. Makasyat mo't lata. Agasam, minalam ti ipapanday jay ilay. Pasaray parbangunan no agawid. Awan nga rod Pati ni Karding, problema nga rod ti asawak. Tagpadadamutan nga kin ni tatang. Kari adinan ulitin tagbartag. Nga mawamutlat at matungtungpal na akarina. Ay na, nagpadaan dan ay iti amam. Iso nga agsagana ka man, Rona. Tanurumwarda, suruten taida. Bumabakan, Melissa. Tanak-tanganan tilupok amang saksaklot king ka. Sana pa'y anauma ngagpaspasaklot kan ka, gudo. Sika talaga. Nayunan nyo ti pulutan nyo. Tagpaluto ang iti special apulutan nyo. Kabing, agsao ka mo na. Nakaululi makadita. Awan mo ibagak, madam. Amukol. Kayat mo ti adda ka sarsarita na. Kayat mo ti adda mo't ka table na. Ay. Adaya, madam. Adda. Mabit laang tayabak ti kabsat ko. Ha? Kapsat mo? Ay, oras sana, madam. Sana ko nga mangi table. Balasang dayjay akabsat ko. Napintas matlakas kanya. Sana, madam. Sana. Okay nga rod. Ano sam nga rod ti umapapal ka da kami kinigudo. Saan ka di gudo? Ay na. Agak ka lang, agak ka na. Melissa. Ipay. Sasama. Kunak! Oh my God! Nadama di ang makasakasamak dito'y gudo! Bakit? Dito'y gayam tayuyang yung kinitatang Karding. Bakit? Oh, nayan ti kastala ngayo iti dayta babae. Anak mo iti bunyag kunkunam. Ay. Ngam babae mo't gayam. Nagkilnat ti panangagak nakan ka. Bakit? Ni Melissa ti aking kuko iti dayto apaginuman. Saan ko babae? All bound! Nangamala, sigay. Itad kon ti wayawayam gudaw. Aramido mo ti kay kayat mo. Agsinatan, tapno na waya kayon iti dayta babae. Saan asufin na bakit? Di ka kadagsasaw iti kasta. Sikat ay ayatek bakit? Ulbod ka mat gudo. Kunam asyak tay ayatem. Kunam asyak ti pilyam. Kunam asyak ti denam. Takunam ano umakan iti agat bakit nga asawam. Ngam ita kasta ti bagam. Makitam ti kasta nga ibagbagam gudaw. Saan apo doon ita? Kat no daw dawat na pa'y amabalo kumakanaon. Di ka mamagamit iti stola si Melissa. Saan atila bagbagam? Agpay sumet. Imbagampay anaang doon ti asawam. Saan ngagdigdigos ko nam. Anyo? Saan apo doon ita bakit? Di na mo padaksin na iti asawa Melissa. Nakamutay! Pinadakes nak ni Melissa ken ni Sofina nga asawak manang biyanang. Iso dandaninak sininaan ni Sofina. Naimbaglakit din tanayayok matlaeng kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Iso ngay nawat ken pinakawanak matlaeng. Alakastan ti pagayam mo gudo. Narigat nga mentag dardarasudo sa kunada pagayam gudo. Sakbay nga giwayat tayo iti addang, panunutan tayo pa iti maminribo. Numayat nga tatibo nga nawon no saan. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udi na. Nala, itultuloy mo tagsingsingpat. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam gudo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Ay
Danyaw, tulungan nak. Dagijay alahas ka o intaraydan. Anya, nakunak to mga ming adi ka mamapati ka lagi dyan at tao. Kamanya nga ita. Kamatan ta idadanyaw. Naglugan day tinangisit ako tiyay. Ay na, kasano nga ron ama kamatan day da. Kaya awam mo lugan ta. Intag patulong akadagiti pulays. Eh, day tangamin kay. Natangkan ti ulo mabakbakitan. Imbakak ngamin kang ka, di mo entertainer na gaya at tao. Ngam agpakalain ka ba? Jagmat ang mo nga scammer gayam dagijay at taaw. Ala, intay iripaw, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo kadwan ni nanang na imay dito'y balay. Nagluto ak iti ado. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, adda ije balay. Agkukurot, akas la manok. Agasamot ngamin nga ije intaray dang alahas na. Dakkel ti balur dagijay. Kaya wala, binudul-budul dan di inayaw. Natangkang tumat ti ulo na. Kuna adi na entertainin lagi di at tao. Ngam ipili ng tumat at simurot kadakwada. Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Uy nangrona no may panggapit sa kwarta. Saan na makaid na? Ay napagnakman na kuman aday jay. Ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, huwag nga ro Saan to mga agnaknakam niya inayaw? Di ako nagsumli, Jabron, Mari Agustina. Tala umakon ni Jabron. Di kaya ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakayak. Kat kasanon ti balay mo ijay abroad, pare Kunrad. At sa tagita anak ko ijay, isudan ti agnay di jay. Ah, kasta aya. Well, Mari, no daman na alote alako dito ibagam kanyak, tagatagak. Pagipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ijay ili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadagiti amamaw. Mano ti budget mo aya paray. Basta saan ang umato iti 5 million pesos, Mare? Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, Mari Agustina. Agyaman na ka? Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpari tangarod. Agyaman na, Mare. Thank you very much. Ne, may dada pagkwartahan na lang. Numakasapol tayo ti lot for sale. Sa adda-adagos ti buyer tayo. Adda porsyento tayo ti dayta. Wen, amok Ah, Anyat pagkunkunam kanya, ignorantay, awan namaw. saan mo nakasta, nanang? Sigay, uray di nakgayam tulunganan ngagsapol iti lap for sale, tadagayaman amaw. Ah? Malagip ko tamay sa akong paray, ngaglaklako iti lote ijay ilay. Isaw tin nakasarita. Sigay! Nanang, ato yung tikapay. Ne, ayan ni nanangan nga, John. Ay na, pimanaw na. Kilaat mo't latari mo arin. Kasla nakalagip nga niya. Apay ngay, wano, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo't. Nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray. On, Mare. Napintas. Kayat ko na dyan. Agyaman na, Mare, ha? Ay, awan anyaman na. Kay, anyat nagsaritaan nyo iti akin loting ay. Gatangi kong tadyalote. Mapintas kami ti lokasyon na. Ay, sigurado nga roden atay porsyento paray. Ay, gawan na, Mare. Sigurado na talaga. Adda nakapaskil a house in lat di tagit ti balay a malabsak. Ha, adda babaeng agwalwalis iti paraangan da. Ay, agdamagak man. Adeng, mabalin ti agdamag, ma'am. Ah?
Anya din, Jay, nana? Nakitak nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Apay, gatangam? Kwa? Damagak ko no sag mamanaw. Mabitla ang nana, ah. Urayan nakditarwarti gay tagsarita ta. Sigay, ma'am. No, basta, sikat ti buyer, nana? Wan kumaa, no kabaelak ti presyaw. Ay, sus, nalakalaang day to'y a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-buruda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnaudak. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wen, nana. Ay, isag mamanungay, ma'am. Ilako kunti balay tadan niyaw. Anya, apay, nakamu gusti na. Apay, ilakong tubalay ta. Naumaakon dito'y alugar. Nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na. agdardarasudos ka man agdidesisyon na. Tawid ko, to'y nagsaadan ti balayta. Danyo, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Asan? Jak umanugo nga ilakong ti balay ta, gusti na. Anya, ha? Awan karbengam iti dayto abalay ko na lang arudan. Well, dagam, tinakaipatakdaran ti balay ta. Ngamsak tinaggastos iti pan nakaipatakdar ti balay ta. Swildok anak karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbengak agdamag gastos ko dito. Ay kabayada ka, ano kaya't na... Asan? Basta manjak. Manja no kunak. Manjak gusti na. Saan mat nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam. Ay, sayang harun ano kasta. Sapay adot imanggat-gatang iti balay ko. Ngam sikat ti kayat ko apang tadan, nana. Ngamin si kamot ti imo na nakasarita. Wen nga rud madam. No addala ko mapagutangak. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raud. Man-manon ti kasta abalor ti balay. Ang di mo ibagbaga iti sabali, nana, ah. Tama nga nusulutan daw. Ha? At dapat kumanggat-gatang iti 2 million, ah. Ngamjak inton, tamabainakan ka. Ta nagtulag ta ka nga rod. Ay na, agyaman ak ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat, nana. Un ma'am, taitid ko amin ken katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoya ti pag-down mo, nana. 200,000 pesos di idultulin ka. At damot nga min kadwak anang idil iti ginatang ti kumparik a house in lot. Iso aday jay laeng tinaporsyento. Sige, mabalinan day ta pag-down. Sige nga raud. Ang mabalin ka di akitaan day taon nagtibalay mo, ma'am. Kita kumatiunag na. Ay kwa, ada nga minsan nga ilik. Inton maminsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay laeng, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwarti gate. Makita na ita paraangan mi. Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti dayja banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay paglinungan. Ay, nagpintas nga raw, ma'am. Ay, ikatumdaytan ang nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Tama nga no addamang gatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan? Kasta na pailaan. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali, nana. Ha? Nay, naglukat tiri daw yung, ma'am. Ay, sige nana. Mabalin yung ti pumanaw. Asikas-wag pa nagiti sa nga ilik. Kapag nga ilako ni nanang tibalayo, tatang. At ka nun nakita na a house in lot iya. Kaya't naagatangan, nalaka ka no.
Nakita yo, tibagbaga na abalay? Saan? Yaklapagan ano? Sana ka interesado? Oray anyat aramidin na. Jak ipalubaw nga ilako na ti balay may. Di oray din narum kami di barangay. Ay, anyaman tinapampanunot ni nanangan aya. Kila at manday jayan na pangedeng na. Huwag nga nag. Leta ti jak kayat nga ugali tinayo. Darasudaw nga desisyon. Amangan no anyaman daytan. Amangan no makatumpong manen iti scammer. Dahil tangarog ka. So, masuronak. Tanubagbaga ak. Uminga naman. Naturay ngamin unay nilalang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto, Rose. No kayat yaw, umay kayon tumot kin ni John iti balay me. Adda paggatang yo aya nanang. Adda, agpauna ak pailaang, tanuma ay ayok ni tatang yaw. Ila ko minto ti balay me, taisaw ti pagbayad ko. Anya? Agdaw nakpaila ita. Ala, kitain nyo Taamangan no maiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan amam muna. Ha? Anyat pagkunkunaan nyo kanya. Awan amam muna. Ay, oray bakitakaon. Amok ter aramidag. Palagi plaeng mat ananang. Tanay, namin aduket nga ruden iskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanan nga scam? Ya. Uy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitay, rabeng. Ay, kurang matlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, ora agpatpat na kagagbilbilang dita. Saan amanayunan ta kwarta? Saan mat nga rod nga awatin ni Madam Toy down payment ko? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na jay. Amangan no maluko ka man dita. Anya ka mutan. Imbis at tulungan nak ngagdiskitar. Saan? Takontrabida ka mag. Ilako tangaminan to'y balay. Tapno adda pagbayad ka. Saan nga rod amabalay? Paggatang dagit di iti baboy, dahita na porsintom iti daga. Tapno adda pakakita iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy. Pag down payment ka. Kay pangalaam to nga raw iti pagbayad mo ngay. Makaamun to ditan Agar aramig ka Agustina. Agdardarasudos ka man ako nakaw. San man anatangking taulong? Basta kayat ko day di abalay, taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan, siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan, danyo. Anya! Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may jong. Ne, apay nga ila ko yun, nana. Wan, taadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay telebisyon may, gatangin yun. Kantay ref may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan, anak ko. Tulong yumutin, akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilakaw. Kan oray tay kabarbaro asufa may, gatangin yun, John. Allah, ila ko yung amin ng nanang. Wun takurang ngamin tay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ah, Utangek ngamin ti balay, nga masapul nga agdaw na. ay, Alan, Jun, gatangemon, please. awan mo't kwartak nanang. Ay, unay kayo matan. Ah, Awan pa'y kooperasyon nyo man. Ha? Ha? Ilakok man langan iti sa balay, dagiti appliances, may. nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo manan. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak, awan amamuna. Ay, sus! Nuwin na isan laang, amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw, John. Ha? Di ta ka man langan, awan pa'y ganas. Ha? Ha? Ay,
naka-order ako ni tikanan tanana. Siyak mo tagbayad no madamdama. Ay, agyaman nak, ma'am. Kat anya ngay, nakalako ka ni ti appliances yu. Wun, ma'am, nakumpleto konti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar kun ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Wala, mabalin ayamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pang tedak iti down payment ka, ma'am. Di ka madanagan, mapantantumot la ijay numadamdama. Apaman amalpas ta amangan. Kasta ka day. Ala, yawat mun kanyak ti kwarta nana, tapno mairwar kumatan ti pirmaam. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda, tapno ada merienda anta ije balay. Sige, ma'am, pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadi ti pagurayan ta iti taksi nga agawin ije balay. Aywan, itid ko gaya man ti tulbog ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wun ma'am, ay nagdakkel atulbag. Ay, Uwe, nana. Sige, mabit lang ha. Urayan nak ditoy. Parbango lang. Yung apay nga itakala sumang paigustina. naiskamak manan lakay. Anya. Apay manila. Intarayan nak ti babae ang ngala iti kwarta. Kuna naabalay na jay laklako na. Ngamsaan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay da jay ababay. Anya. Day tangaming ka tatatangkin ta ulam gusto niya. Agpakalain ka kami. Day tantibunga ti kinadalasuros mo. Palpalaran ka ba? Bakitan? Yawanan ti kwarta. Sayang pa'y dahi jay ang nagporsyento kitindil ko adaga. Ay, sayang. Iso ako yung ganak man. Tayin tagi pila iti darom lakay. Ay, masaluta! Sikan ti mapanuka mo! Ato taramigas! Anya. Di na mo iram-raman dita! Di na mo la iram-raman iti pangding mo! Tilatang kay kaya mo talakaramitan! Iso makamuka ditan! Buko da maproblemahan dita! Di na iram-raman! Insang sangit kulatan, ti sakit tinakem ko. Nagdarom kami nga rod kat kasina na tiliw ti babawnen anang luko kanya. Ngam saan na nanay subli ti kwartak ta nagastos na kanon. Manipod mo ti den jakon nagpaluko iti sabali a tao. Takanayon da kapalagipan ti asawa kendagiti anak ko. Day taman ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. To'y pagayam mo, Gustina. Naloko kan iti naminsan pagayam Gustina. Saan lanam naminsan? Namin adon na daras. Ken kanayon da kapalagipan ti pamilyam. Ngam natangken mga minti ulom. Kat sikapayan ti makaunget no daytay bagbagaan da ka. Iso nga awatem ati napasamak. Tanya nga hindi ka mga mindim nga iti pamagbaga. Angam sana balit ako namot ang napalabasan dayday. Paset tinapalabas, apakaadawan iti leksyon. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Gustina. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Papanamlito, api ang nakabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Ha? Inayabanda ka? Saan? Mapanang lata. Apay, masapol nga ayabanda ka. Kasta nga rudyag kakalugaran. Agtitinulong. Katnungay saan ka ang nakabudget iti pagpurdiya da? Ay sus, basta ikarudan tumot ati maldawa. Umaydan tumot aing tun agparaip ta.
Nay, ada ka mo't lito. Anyat gagaram. Umayak man makiraap, abaw. Aya, napandanay di talon. Nasa padanapan. Ngam ko na mo dyan nakuha pito dala nga grab. Binilang ko nga rodida ka pito damin. Ay, maikawalo ka, abaw. Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, abaw, ah. Taado kami nga grab. Kaimasin nyo tagluto iti sidaan. Tay bulalo ko man, da. Ay, awan bulalo, may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok man ay. Mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay bati ko lang kung dalim na ta sidak to abang wan. Pasensya ka alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Diyak ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumutlaang agrae pinton agparaepak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay wala. Mabalin lang tama. Kaano ay nga agparaeb ka? Baraw, ito no may alawas tata. Umay kay mga anak, nakagawa ka. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay wala tata. Talaga mabisinin akong gay. Pakapong, inya pumambay. Kulang kumag. Nay, apay ngay, di ka pa'y nabsog litaw. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, abong. Nay na, ka nagmutay na batin na. Basitay na po yan na batin. Sana pa nag-emote ngam binilang ko ti pa nagpunggam, ha? Namin 5 ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San madla na sayat, nga dunay ti kanam. Taamin na nalabas katdakas. Apay, papapanantikan kanam si kalitaw. Apay, akasla di ka mabmabsaw. Mala, tumakdar ka ditan, tasak magtimangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kanilito, anak ka. Apay, tangdan ang pailan. Ha? Apay ay nanang? Kanual daw ni di may nakirap. Sa idi pananganan, nagadutikin na. Kan di oras ti merienda, isuman ng tikadwan tikin na napansit kan juice. Nangyawid pa idi hotcake. Apay, san pa'y lang at nga umdas dagi jayatang dan na anak ka. Wala. Bayan nyo. San nabalay ta, makanday dyan nanang. San anasaya at nga ipapaidam timakan? Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan yun. Diyak to ayabanan numaminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun. Makalugi ti kasjay. Papanamanan lito. Inak man makiburas iti pinya. Agpaburas ka nung kay da kumparik iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan? Mapanak na ta. Tapno di damit kun ko na. Sapay kumparik dayjay. Ngam anyat orasan. Alas 10 sanita agsapa. Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa'y dayta. Apag isunto apa nagmimirinda inton makasangpeta kay Anya, ay sus di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dayta ayab-ayab? Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak ngagpatangdan. Ikarudan to no agpatrabaho akmay, bakay? Rabiin, lito, maturugtan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo, aya. Tay na aldawak Innum amin apa utang ko. Isadyak tumalang danan itagrab inton maminsan abigat. Taadun ti pautang kong aldaw. Ay kat, no innam ti umay. Malpas iti may sang aldaw day jay. Wala. Ta saan mo't nalawa ti talon tabakay?
Asino ti umay? Jay talo akong pare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang estyle yung tata. Aldawan, sa kayla umay. Kasanungay amalpas tiraip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Adlapay ngamin inaramig ko ijay balay itay. Diyak ko mga rod umayan. Inkarigata klata. Tapno di mo makungkuna. Sa payawan pa'y lang dagiti daddo mga grab. Ayaw. Kasanungay amalpas si trabaho no kastoy. Ay, sige litaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawan amin asidaan kininaboy. Ha? Apay? Tip din tati ka ng dagiti nagraab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Agasang, ada simrek iti alas 9, ada simrek iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagraab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada, nasapa ka aya asimrek. Ah, Gusto lang ti oras apa nagintrada, ta tinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo, ta inaramid dala ang tikas iti inaramid mo, lito. anya? Kan amangan no nalipata mon, at tunggal adda papanam apakitrabahuan, aduti ka nun. Kan pasaray adda pa'y take out mo, nga uray di damot imbaga nga ag-take out ka. Bakit? Iso nga glisi ka, tagawag amin asidaan kan innapog, ta sigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanin, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Diyak mo't sinuksok nalanay. Sayang pa'y. No kasta, awan maapit ta lito. Ang damot yung basait. Ay, sayang nga talaga, bakit? Kasano daytan ngay, awan ka ng tana. Kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bale. Tamakipurdi ak langay. Tapno adda igatang ta iti bagasta. Umayak mamot makipurdi ang agdalos iti garden mo, tata. Ha? Ay, sanay. Adda naalak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tikas tandata. Imbis asyak akalugaram, ti alaem nagtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay? Kay, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo, iti kalugaran nyo. Naglawa mo't di minulaam iti laya, Alona. Wen man, manglito, tapnadan to apitag. Maruutan mo't tayo. Apay, di ka mang purdi, iti mang dalos iti dayjay. Mang purdiyak, tadyak kabala na dalusan day dyan, awang kadwak, manglito. Alona, siya kong titangda ng magdalos. Ay, saan? Tadan natulag kong agdalos. Anya? Inayon nak mo tan tanay. Awan kwartamay. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensya kan, manglito. Di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan, Lorna, ha? No, saan min apurdiyaan nila kay mo? Takas diya nga mintaramid na. Nagladaw asumrek, kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tata. Amok ti kas di nga style ti asawak. Iso asaan kayo ang mababalaw. Ay, agyaman akbalasan ko, ha? At ngamin style nila kay mo ajak magustuhan. Tanukis sayak ti purdiya na. Agung mat. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at hangdanan nyo, tata. Syakid di tirumbang nga agkid daw iti pasensya para iti asawa. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asida kita tao. Pilpilin da ti tangtangdanan da agdalos iti gardenda. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Taadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga min ti style mo.
Nagladaw ka asumrag. Nalabas nga alas 9 asumrag ka. Sa kalpasan na, nagaduti ka nam iti aldaw. Kun pasaray agbalkot ka pa'y, nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Kun no lunch break, nagatidog titurog mo. Nalabas ka no nga alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan pa'y alas 5 agawid kan. Asino nga iti mayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo. Yuray sandang alahan ngagpurdiya. Abay, isudalat mabalay na pagkwartahan na ya. Adu dita! Agbalbaliw ka nga minan tapno alaan dakan. Ay, awan ti rumbang baliwak, taawan mo't madingar aramidag. Ibagbagak nga rod ti bidot mo. Tanan, no sandak ka kaya, nakarkaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Ado dita ti mabalin na pagkwartahan, saan laday tapurpurdiya dita? Aglisi ka bakit? Anya dita nakasako nga insangput mo. Layakin ubi na gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka dagita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, ako. Mulak ah. Basta ilakok dagito'y bakit? Ilakok no bigat. Sa paag to ti mapanagla ko. Sa akto agmarket mo ten iti sidain ta. Nangalaam ka dagita ko na. Kit ijay umaa. At na sekreto nga umak. Di mo amaw. Ang nagmulak ijay tayo limod ko king ka. Anya? Ha? Imposible Bayam, tayo pasyar kanto yung sekreto nga umak. Tapno makitam. Bakit? Bakit? Basta ka nakadagos. Tani, at dagrasya ng insangput ko. Manok mat dagita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko, Anya? At napupukan ti manok ko, adi mamo. Sekreto tayo ijay pupukan. Inlimod ko nga ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa laag. Nan, tapartyo kong timasa. Ipupok ko pa'y laang to ito. Kasi daing tantumalan numaminsan. Lito. Nanang, anyat si Dayaw. Dinengdeng. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit laang. Ay ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay naada si Dana nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti sidayo. Si Dana laang Nay, apay, nagapa kayaw? Saan nanang ngamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay, Nagtaod itay. jak nga rod mo no nangalaan ni Lito kadagiti amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napanansamat pinuros iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day nga asawam. No din tumot makamulay ti sidaan na, tapno saan adyagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amo kan kuana nanang. Tinsamot nga min makipurpurdiya. Taawanin mayat ang mga lakan kuana nanang. No nagalas tumot nga min ti style na. Mangibabain ti estilo na. Nga rod kat itataawanin mga lamang purdiya kan kuana. Adda manen milagro nga aramidan nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksan. Tamangibabain una yun nanang. Bakit? Parang man dyan sangput ko, pato. Pato? Nangalaam? Ijay pupukan ti pato, Agtal na ka man. Kaano pa yung addatarakan mo, pato? Adda nga road. Sekreto taan ti pupuka. Tinakaw mo maninday, jayaan niya. Wan ay. Hindi di nakipulpulong. Asawa na. Iso arumbang laak kalubam der aramida. Kung nagtupay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutuam, taamok at tinakaw mo. Di ka pilitan na, no di mo kayat. Ibusag Isardang munti kastang aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas nagtakaw. Kasano adya kagtakaw bakit? Didak mo't kayat
apurdiyain. Isuda mo ilati ng pwersa kanyak nagtakaw. Ay na, delikado ter aramidam lito. Isardan No jak nagtakaw. Awan lamutin talor na. Ito kumamat tilaglagi pam. Awan makaati pa kanyak. Iti kayat kong aramidan. Anya. No kasta, adda mapukpukaw amanukyaw, tata? Adalor na. Talo amanaw. Patumat kanyak. Kandag itay mulak nga ubi. Adda ng kali. Kinure ni Mari Pilang. Adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsanan da ka no. Naibusan ti kargana at tilapia. Ha? Ay, malagip ko di insangpet ni Lito iti namin sa nakalman. Nagdadakkel at tilapia dagitay. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytoyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo iti barangay hall numapan kayo. Taidarum tayo, jay asawak, tata. Ah, anyat kaya't mo asawan, Lorna. Nakabulos sa ito, Kalden. Saan ko at tinakaw? Day jayan da asawam. Inalan dagiti tanong. Wala nang. Pasulan dak di Akin kalding nga iti inukod namanan. Diyak mo na nang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Isuan na saya at magtanatiliwdan. Diyak kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon numaamuan na si katinang idarum kan kuana. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka mag-ayam nga asawa. Sika mag-ayam tinagintarong kanyag. Wan, aklo nagkinaramid ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng munti madingar aramidam. Jaklem pagaro pa may turas na gayam kay darum nga asawam. Saan nga rod anasaya at aramidam? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita. Aglinni pat tamatan. Agsinatan. Tadyak kayat tagtatakaw nga asawa. Saan ka di mat kasta ba kay? Di na mo sinana. Nyakabatan. No di mo kayat asinaan ka. Ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo. Tapno maay-ayo akmanan. Kat mapakawan ka, Lito. Sorry, bakit na? Promise. Di akong ulitin tinaramid ko. Agbalbaliw ako. Bakit? Kasta unay a panagsangsangit ti asawak a nagkidaw iti pamakawan. Ngam nagpakiputak baset. Jak inawat adagos tapno adda pagnakman na. Kat kaasi na di nan inulit ti inaramid na. Saan na nagtakaw? Kat no kasjay amapan makipurdiya, masapsapan asumrek. Alakastan, to'y pagayam mo, Lorna. Pagayam Lorna, husto laeng ti inaramid mo. Ti saan mo apan ang konsinte iti madi nga aramid ti asawa. Kasta ati pudno amang ipatpatag iti asawa. Di na itulok nga agaramid iti maikaniwas. Iso akablaawan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lorna. Dito'y darama tayo.